Sinira dareng tauhan ng City of San Fernando Public Order and Safety Coordinating Office o si POSCO reng may kumpiskang maingeng tambutso ngeni ngabak ning Lunes, December 29. Agpangking pamuntok ning si POSCO ay Louis Clemente matigik ng pagbawal ning LGU ing pamangamit kareng loud mufflers at open pipe uli ning magdulot lang kainge at istorbo king komunidad. While mag-celebrate tamo pong New Year, sana naman po tamo po maka-konsumisyon. Maging masaya tamo pin po, pero atin naman pong mabubwisit kaya katanggagawan. Kaya po naman muna man isto ita. Pasibayo yang magpaalala ing si POSCO kareng motorista na iwasan ing pamangamit kareng babawal at tambutso bang ena maabala ing publiko at aywasan ing makasadyang parusa. Kaya kami pong buring payabot, kareng kaya katang motorista, kareng kayanakan. Sadly po, kaya rakalan po, kaya nakanla talaga rin gagamit ka rin. Patugutan tana po, tok na nga tana po. Ne po? Ako po, Patricia Mamangon para King News Force Pampanga, Balitang Tutuking Balen, Susuyo.